Bir dengbejlik programımız olacak. Sevgili dostlar, değerli seyirciler, sizler de bu dengbejlik programına, bu programımıza katkıda bulunmak istiyorsanız, mesajlarınızla destek olmak istiyorsanız, telefonlarınızın mesaj bölümüne girip yasam yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz ve bize yolluyorsunuz. Unutmayın ki Yaşam TV kardeşliğin sesidir. Bütün Türkiye'nin, herkesin ortak sesidir, ortak ekranıdır. Evet, tekrardan umarım çok güzel bir program olur. Umarım özlediğiniz, izlemek istediğiniz, dinleyip de vay be işte benim yıllardır aradığım, dinlemek istediğim parça buydu diyebileceğiniz bir program olur. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü İbrahim'e bırakayım. Bakalım Kürtçe bize neler söyleyecek. Ondan sonra konuklarımızı tanıtacağız. Tamam. Evet. Em ji bona dengbêjê, ji bona Yaşam TV'ye, ji bona her demê em hez dikin dengbêjî bira devam ke. Em hez dikin bira her kes me guhdarî ke. Ji van firsentana jî ketine destê me gedem değerlendirmiş ke. Em gi hemû birê hevin. Ez selam û hürmetê xweşgiştika ra dişînim. Herçê me guhdarî dikin, îro roja dayîka jî ez giştika selam dikim. Ez teşekkür dikim ji Yaşam TV'ye ra jî. Gelek spas dikim. Evet. Yani em teze dest programı etkin kısırı meyhane cibral kısırı meyhane. Em hesken evlet de binasın. Tu kileri hatiye kapıdan nasini. Ez dengbêj İbrahim ji Erzurumê ji Koprikoy ji gundê İlanî. Gundê İlanê. İlanî Ji Evet. berûyê em nan el Enqerê bûm. İşte te jî Yaşam TV ji bo fırsat dame em jî hatin me goyem hatta ji me tê em çen hev kalama bêjin. Ey başa emin ha gelek kilama bejin. Kerem. Em meyvanê me ev şewe meyvanê me yek gelek girîng hene. Rastı dengbêj miras. Ez dibêjim daxwaziye ve dilê ve miraza dilê ve her gawan inşallah bête cih. Em dibêjin dengbêj miras tu xêr hatî ser çawan. Hunav xêrê daben xêra Xwedê li we be gelî binêranê hêja bi rastî hevalê İbrahim dengbêjî anî ziman dengbêjî dîroka me ye dengbêjî hebûna me ye îro em dêna xadinê li ser riyê dunyayê en tişta ku kültura ku paş da maye dengbêjiya Kurdî ye ne kes lê dibe xwayî ne kesî heta niha lîkolînek serkiriye îro em di Yaşam TV'ye bi tevê xebatkarî wî karkerî wî kê dibe biraber birêz Senat Yıldız Rajî em spasiyaxa dixwazin ve ev îmkana hanî daye dengbêjiya Kurda em jî davet kin em anîne vira zimanê me çi bigere em ê jî xizmeta gelê xwe da em ê biaxivin sonra ziman Tu gelek xêr hatî ser çawan. Belê em dixwazin dengbêj Fatih ew jî ciwanek dengbêjek nû ye. Em dixwazin vij binasın. Belê tu ji xêr hatî? Dişte razı be mamosta bernama te jî bi xêr beş tera serketin dixwazim ji Serçava Yaşam hatî. TV'ye ra jî bi cidî serketin dixwazim îro rojbûna dayîkayê ez vira destê hemûçka maş dikim silav û rêzê xwe ji wan re dişînim ez dengbêj Fatih xelkê Patnosê ji gundê babiya me ez kê min dibîne divê tu çar ciwanê divan kulama çawa dibêjî ji re xebat lazim e ez dengê xwe ji ciwan re dişînim ez dixwazim bira ew jî ku hevesa wan heye bira ew jî dest pê bikin şixulek minayê qedandinê nîne tê çêkirinê hemû jî dikarin herekî jê xwe re tiştekî baş bigirin. Belê. Gelek spasiyet ki em hestken rastî ev şewe ji hevalêt me yê dûr ji hatîne ewan jî em nehêline rastî mislih em hestken te binasın heke rej jî wan mîkrofona dengê wan bidet
ام حسکن حوالی مستشی تج بناسن کات کدری هاتیه چند سال کارت بینه گفت داهی اجی آمد هاتم باجار تکتا از دوازیان قریبو بله از دنگبیج ابراهیم امتاب خبات کن اما دنگبیج ما ارتب از خبات کن از آسی خوانی من بله از جی سپاسی خوش چند سال توی کارت کیه؟ اوا 15 سال از ویکاری تکم زانیگه خلاص کرد زانیگه دیجده پیروز بست سر خیلی خبات مش بو هنر کردی از چه دستیم تیجی تکم چبیر سپاس گرفت. حوالش بناسن او جی از بیشم دور هاتیه بله. توش خیر هاته ام تا بناسن Spas, ez Mirhat Yüksel, Şikare Azime, Gündekaniye, Barasti, ez Dengbej İbrahim u Müstü, Hevale Müstü em behevra dixebitin ha. Em kare xu peş tabın, jitara gerek serkeftin dixazım, gerek spas. گلک خیر هاتو سرچاو بله گلی تماشوانان ام آخوتنا خو نابین دکی بدنه دا گوه خو بدنه لاجان دنگ بیجان دنگ دلان. زیده نه آخون دنگ دلان مالا وونجی سه نه شست نه پیام خو بشینن دا خازی خو بخازن دنگ بیش مرازم بیجن چپکی و ابو دنگ بیش مراز که مرا چی بیجن دلولو حمولو بالخيس ببطالة دلي مشتران قوات مرولاته خريب وخريب سانة مقول برا خذي دودو ترى ثما لكير هلا ترابة ما بدا سيف ضابنا خابر دلسر اسكالابي لقاشة ودقاسة قلقايق قميا تماشكن مكاچك سريخا خولاني مدي خزك جنارة سريخ وطاجر دراني قو عيشة لعيشة بيبي ما شاقزان بكالة ترابة من الخرابة دمي راسبه دامدي حمي حاجي لاوي قوزي خذاني ما بتالي دشوني شراد كوانه سوسير بكوي سبنجي سوار اللي بشل مال خراب ولسر بسلامان اجانا سرواني عباي بسرانه دستوان در مسر رمانه بشار افضان حجومك دا قدر كوني مال بابي مقولي فري نظام اسكور بمو نظام پرده كتبو البرسوي مسوكي من الروا شون تمدي لا حمي خوني حوجه وارخذ اجخور اقنا او ازنكي واي خير دلولو حمولو بالخيس بويس بنقيد وشم بوجار قنتر زيب دي قلوش يا مزنه بلكي واقر بقري شوات وربنا تنبي ويسدامل وتبقى قد شي بوجار قنتر زي نتما الخراب والبن في وادك لكا قد وقدان سكن الخان بسنه هربيس بنقلك لكا بقان بقلر هاروني ادنا وجاهل جولانا الخراب ونسكن الخان بسنه خورد گنجی باشار دیار بکل خانه کد دشمن مال خراب و نبیجه یک منانی عیشای بی معاشقی زان بخو یار دوست آمنه سبه یکی دو قلچگی کمال خراب و قلچگی دا کبر گل بلچنگا دبخنه دبیجه 14 سال عمره بدا یک منانی عیشای بی معاشقی دا ابو سبب قتل او امنه وای وای ورلو دورا لو دورا لو دوران لو دورا 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 لو دورا
أزرع بنم لبر دورانا دنيا لكادر وذا وذاني ما شبك لابس بتيلنا بخدلا بورقا فيستان جبران خذي بقضان دمراز خذلا بتبوي مراز من حمي حاجي لا يقوزي خذاني ما بتالي الراس سرجي لقر ما حراني من بالراس او قورا حيا دنيا خوشوا بذل الاخرى لجباتي اقرا دارنا ببيج محمو اخلو حميد الوادي ساده وراي کو سپاس بکم براستی دنگ بیجی براستی ما مست دنگ بیجی تشتی گرینگه دنگ بیجی هنر دخوازه دنگ بیجی خبات دخوازه کی هبون آمیه تاریخ آمیه چند سالت سه خرباتت که؟ فکر کو نه کلاسیک جوابه که ما هیه دبی یا راستی یا راستی از زانم که 30 سال از ویشید کم 30 سال. اه Büyüdü. Hem mazlum büyüdü ne odayı? از همه پچوکتی خدا ناو دامه هی ناو دامه Maşallah maşallah. Zaten Yani de gideyi zor hoş ya. dest bebek de anı kar biterkin. که کو دنگ Evet, بیجی dengbici Gava dengbeji de dest beker da دنگ بیجی tanı kar گرینگه دنگ biterkin. بیجی Evini. Eşk. Yani o dürttü be, kurttu be. He. که کو انسان کو دنگ بیجی دکه دل سوژ ازی Beli. دل سوژیاویش گلی و راه جتاری هاوی راه هر تم جرا خمگینه دزوره کل تاریخ خادن هر تاریخ هاوی دا کو تشتی ها زور دستی Tamam. تشتی ها کو انسان په نخاش دبن Fatih. دبینه اوجی درتلی دبه Evet ben özellikle sevgili seyircilerimize ben anlatmak istiyorum Türkçesini hani bilmeleri için. Denkbeş nedir? Denkbeş kelimesinin anlamını ben söylemek istiyorum. Denk bildiğiniz gibi Kürtçe'de ses anlamındadır. Beş de yani o Söyle. sese renk veren, nefes veren, yaşam veren, okuyan kişi. Onu hayata, onu yaşamak. Dolayısıyla denk beş yani sese nefes ve yaşam veren. Ve bu nedenle de Yaşam TV'de Denkbeşlik programı yani bundan böyle ilk programımız olduğu için belki eksiklerimiz olur ki sizlerden bu konuda yorum bekliyoruz, fikirlerinizi bekliyoruz. Denkbeşlerden bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Bu konuyla ilgili ilgisi olan herkes, yazarlarımız, çizerlerimiz, yorumcularımız, eleştirmenlerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Biz denkbeşlik üzerine gerçekten sonuna kadar eğilmek istiyoruz, sonuna kadar götürmek istiyoruz. Sevgili Fatih. Fatih. Ferhat'ı Serçava. Evet, mikrofonu şey yakayla sorun eke ya. Evet, baş. Beş. Tamam adı da haber. Ha. Beş. Dey bu merakçı beji. از کلاما انی سلاوریزی خج مالباتا دنگش حال شکر دشیم همو افج مر رفتوره کی راستی مر رفتره که انسان شوپاوی دشیم دنگش همو راجی سلاوریزی خاد دشیم از کلاما Peki Mamusta Şakiro nasıl yani? راستی دمک او Tahqiqat üstteki zannet mesela. جیان وی دنیای بردوام دکر از یه پیچی بو بینظام بو پشتی وی خودی رحمه خالی که چوستر دلوانیا پشتی وی پاشی از دست دیمیجی کرد تخبت. مرا گلک پشتی مزن دشتمه سرمایی که مزن خردار هایشتیه آنجا هم هموشی هر ایک من خالشی Da yani evet. Rastı ev denkbeji az vehel diyeceğim. Ev denkbeji Şakiro avdari zeyni ki kirapeti xaçu ne nasit ne zanit ne Reso. xamit. Rastı az yani bebakşın en neşin bejim denkbeji. Böyle şimdi hem hasyan guh bedene dengete ka dengete çoya rengi çoya. Kerem. Keremciğim.
نمینم گلی گلی جنان و زجبون بج نظرم نمینم بلیلی دلالی سبیم جترانه گوزش گلا گلا هشنم گلوش دلا دینم هی مال خراب دبال خبد وسبق مال خراب زرابم بوارا مرادار رنگ بخینم از چند راج قدر کم ولاد خریب سانه جخورای سرو بلنگاز ببینم از رابم دسته قوا گوازل گوا گچن گنجی ولاد به باب قتینم برم ولاد خریب سانه تسیر بگوه سبق از قربانات و بجنه کدم از چند روز کی لذت بدن خوب گوز تیر ببینم از نمینم گلی گلی جنان و زجبون بج نظرم نمینم اسمع الحيران سليم بقربان جاني بقوري ازور ربم دسته تبقم لقازانا البلانا زوزانا بقرينم بلالا وقوام شرانه قول جريل ما شريل اخوري سينه بسينه جي ولاد مسل حد وكان يعني ساري جمدي تصير بقى سبق مال خراب سالي باري فان شغر مساني من ترى بولو بفربون تصير بقى سبق مال خراب سالي سالكوتي حرامي مبير تصير بقى تحسيا رامي سنك جمتر الراكر يا حزار وسدي هلا بالا خبري في سبق مع الخرابو صالي باري فان جاغت السير بقى بيجيكوني حياني الرواجايرو صد وحدة لبدنا مكذبة من تختص خيرك بدنا خو نديد برايرو دنا قدر خذ مراز خازا بقدنا مراز منو توا بتفاي من يدي ساج خراب قوت الربي جت شكر من يدي ساج خرا سبراد لي قديم قالي قولي جينا نازجبون بين نزرم نمينم اسمع الحيران سليم بقرب الجانب مقوري ازربم دسي تبكرم لقازانا لبلانا زوزانا بقرينم برافو كلما من جان ايبك ساعت خوش به müthiş bir şey. تماشاگران دنگ چوه راستی هم پیامی درخواست بکن اون بیشین چوه دنگی راستی دنگی خوش ساعت های خوش دنگ بیشی گاهیم دنگی خوش خوشه اه yani اون ساعت های سال tasdik bikən دنگ بیش اون mazne onu Yaki ku itiraz bike heye. Tenne. واجم أبي بيجم ما مستاج مرة قالك أوليكاريا ويتشيبيا دست mazne var ne desti var ne gire بدلو جان أوليكاريا مرة تشيد بقى أجرا من الطارق Estağfurullah. Çem peyam otun aman bukulun neden ne olsun راست bula denk bejime bakın bu kez selam ben Pakistan Hayrullah Çakan programımız hayırlı olsun demeden önce bir reklamımız olsun biliyorsunuz sevgili dostlar Yaşam TV henüz 7. ayında ama şunu söyleyelim şu anda Yaşam TV gerçekten kendi kategorimizde özellikle
Doğuda, Güneydoğu'da ve Türkiye'nin genelinde zaten herkesi gözlüyoruz. Herkesin ekranı olmuşuz ama şu anda inanılmaz bir seviyedeyiz. Yani ölçümlerde %82'lerdeyiz. Çok çok iyi. Milyonlar bizi izliyor. Bu nedenle ben özellikle burada sevgili yönetim kurulu başkanımız Ferhat Can Bey adına, kendi adıma Yaşam TV ailesi olarak bütün izleyicilerimize, bütün halkımıza bizlere göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı, bizlere zirveye taşıdıklarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz ve hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz diyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Ayrılmayın.